došli smo da uzmemo mlijeko. Šta ga, i kud došli, šta kuda? Jel, Mika, jesmo došli s minijem, a? Gdje, čekaj, slonce da vidim miniju. A jesam bojala ega, ova baš ti Gana hvala za miniš, skupujem za rođendan, pa nema šta top je, brat, pogledaj ga. Pogledaj Ne znam. Jesam li ježi? On to ne zna ni voz. Pošto sam kod čedo, da mu muciti. Došli smo na farmu ovdje, blizini nas, koliko neki 15 km. 16, 17, tako nešto. Htio sam da te Gana upoznam sa ovim gospođama. Nemoj me upoznat, došli smo na farmu krava, Ovo je upoznao sve već. Šarenka, Sve si mi rekao. Gvozdinka, Sve mi je jasno. Zlatulja i ono je Crnka. Šta ima tamo? Ali Miloš je totalno zbunjen. Šta? Ovo Miha zove mu, ovo se Miha zove Znam krava. da zove krava, ali ja to mu, zato što... Ovo su ljudi krave. Ova mene poznaje već, ovo sam bio i ona mi je prošli put davala ovo mlijeko što sam sad trebao toga nakupiti. Sve jedna krava. Ova se zove Naomi Campbell. A znaš šta kaže Pogledaj. Mihajlo, on je prvi put danas mazio Ja sam krave. Da ti mazio nama pokaži kako se Kako mazi. se mazi krava? Aj. Aj još jednom. Sam da zna, nemamo na selu krava, zato prvi put mazim. Opet ova ista. Aj joj. Vidi jeste boli. Mora da ti na nju ušla. A čovječe, baš ih ima puno. Znaš, Je, ljudi Gana, ovo je životinje osjećaju dobru dušu u ljudima. ozbiljno. Upravo tako. A šta jedu one, Miloše? Ovo je silaža, nije trava, ovo je silaža. Po čemu se Gana razlikuje bijek od krave? Bik ima rogove. Nemoj zjeti da krava nema A bik rogove. ima isto ono dole. Ovo ti je Gana ona rasa krava koju mine. Ima Miloše ovdje. 1, 2, Ima 3, i- 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tamo ide 10 krava. Stvarno, 50-ak. 30. Aj Gana, da ti... Mihajlo broji 1, 2, 3, 4, 5, izašao bijeli mjesec, jel Mihajlo? On tako broji, kontaš. Mislim Gana ovdje došli smo čovječe, nespremni. Upravo tako. 4 euro deko. Ovo je za dekoraciju samo. Da. Hoćemo uzeti jednu. Pa će nam to Zašto? pa da nam izađu crvena. Gana, prošao je moj rođendan. Da, ajde. A čekaj, mislim, može Gana- se koja jede, Miloše, jesi ti vidio? Koja se jede? Pa sve se jedu. Ovo čak i špageti. Pa možeš napraviti se pitu. Da, nemoj tikli mali kratko. Šta je? Stižu ljudi. Ajde. Nema Gana flaša uopšte, ali ćemo kupiti ovdje flaša. Gdje je pare? Tu? Je sigurno. Gdje mi ih bio? Joj, ne znam sad pa. Ovdje. Gore. 5, 10, 15, 20. Moraš isprav pare. A jeste, pa da pomozi malo je, Boga ti. Da što? Majko moja. Njemu sada neće ni pare da uđu. Jesi kako? Izgleda da Gana ovo... Kein to je za Wechselgeld. Kein Wechsel. A nije. Ali ne. Moraš Halo. ovdje. Prošli put ništa gore. Nije. Ovdje, jel? Gore. Ovdje. Money control. I piše da moraš strelce gore. Ovo stoji. Možda. Čekaj, evo. Tako. Što je za ovdje? Prošli put mi je... Znam gdje je. Nema tu flaša. Aha, da E, to. Pa sad moraš ukucat šta hoćeš. Neću ništa. Da usitnim Gana. Što mi Buraz razmišlja? Dok ti moju brzinu shvatanja, tebi treba Gana kosmos. I te, što mi razmišljaj, što mi joj ispada. Da, Gana. Što mi razmišlja? Ja sad pokažem ovdje. De, aj pokaži. Koliko su flaše? 2, jel tako? 2 flaše A samo. flaša jest 2 eura, a na flaša 2 eura je flaša. Pa što nismo med kupili? Pa ću koji je da imaju? Koji broj flaše i njih? 53? 51, 51? 51, 53, 52. Ajde, dobro, sad imamo 6 flaša ovo. Viš, pogledaj. Jel tako? Šta se bi? Vidi, jel? Miloše? Evo vidim. Evo Gana, ta se ova flaša razbiti. Neće se. A i ovo će 100%.
Da ti ne misliš ova mašina. A izbaci ga na flash po flash. Pa ko će ovo dočeka kad neko bude naručivo 10 flasha? Ajde Mika ti ovu flash, super. U stvari, ona je... Opa, vidiš da je ledena. Ona je super. Moraju biti nove flaše. Pa najbolje, što su ukcu 23 ako je 22? Nije, 53 sam ga naupcio. valjda je nego. Volite. Šta ti je sad, ajde. Vidi, nije prihvatilo 2 eura. Pa Miloš, na tebe čovjek ništa. Ne može ni vidjeti ni ništa. Je li upala? Evo je. Bravo. Upala, Ajmo. evo upala ga. Upala je A flaša. gdje vidiš ti ga ovdje med? Od gana ne meda. A šta je to? Koji? A evo je, to je od jagode, vidiš? Marmelada od jagode 3,90. Ima pekmez od kruške, od grožđa, Čekaj vidimo I što od ima. jabuke. Znači, flaše gore, su 2 eura. to je kao neko piće, sirupi. Ovo je njihov jogurt. Koliko Da. su marmelade? 2,80 marmelada. 2,80 Koji nije ni puno. marmelada. Hoćemo probati o marmeladu. Pa hajde. Drži. Hoćeš ovo od Koju ćemo? jagode? A od jagode je Gdje piše jagoda? 3,90. Evo je tu. Neću, hoću da vidim, imam pekmez, znaš, kao od šljiva, razumiješ? Od jabuka ili ću kruške. Aj, samo uzmi što Ala lika. čovječe, Ja ću od kruške. Nemoj Ajde, kruške, dobro. mami. Zato što je kruška lijepa. Uzmi od jagode, mami. Koji broj? Tiskaj tam broj. Jem ih. 31 je od kruške, jel? Da. Je. Sad ću ga otvoriti, vidim baš kakav je. Imaš možda kašku kod sebe, ga ne sponjila? Imam, ja, A najbolji, Ja kad krenem da nos ove po mlijeka krenem da kupujem, ja pogotovo moram ponijeti kašu. Jel da? Iz džepa je van. Šta Pa to? čovjek, to ti isto ono pitanje kad je na manastir je sponijela kupači. Ona je video, isti. Ajde vidim sad stvarno ko ga pravi. Pa ljudi ga pravi. on je ovdje pravi. To otvor, To on ovdje pravi. vidiš kako miše. Da vidim. Nemoj samo prstom, malo vidjeti. Allah, to baš izgleda super. Ne miješa uopće, A nema to nije mirisa. kao pekmez, šta je to bijene? To je kraut. To se ne jede. A ja ga ne znam što je jabučni kraut. Šta ti imamo kraut? Ne znam. Ma nešto, namaže se pa se pojede. Mi ćemo a mazati čekaj. pa ćemo jesti. A je, šta Što još ima ovdje? Hoću, gdje? Ovo ti kajmak, Aj. kajmak. Aj pa čega ne hoćeš? Hoću sladoled. A koliko košta sladoled, ne znam? 3 eura. 3 eura ti dam sladoled, nisam lud. Ja ću hazelnus. Pa da, ne isplaćam 3 eura, nije košta euro 20. A daj Miloše, kup mi sladoled. Aj, Možeš uzmi. dat pare. Hoću ti vratiti. Vrat para žena ti je. Sramota nek. Koliko košta? Reci. Sramota. 3,20 gana. 3. I to 150 ml. Ali nema buraz, gdje ubaciti? Imaš ti sve ubaciti. Gdje imaš ubaciti? Ili ovdje? Nije to. Pa nije to. A nije ga, nema ovdje za kovanci, imaš samo za, ja nemam krupni novčanica, sva sreća. Novčancu staviti ovdje premalo je. Znači imaš Jel kup ti sladoled. nemaš krupne novčanice, Ne, žen kup sve potrošio sinoć na žurci. Imam ja. Šta hoćeš, bio sam kafanskom Imam ja. večer. Eto, tašica tvoja, izvoli. Aj Hvala. sad kupi jaje. Jaja kupim. Aj daj što mi sve. O, ne, Daj, uzmi što mi ja i srpim duš. A tu imaš kupiti supu. Koliko Ček si sam jaja? da vidim. Ne, košta. Sup. Pazi, supa, pa da vidiš da je Šta će supa supa? 4,30, njihova neka tomaten, šinken i ne Čekaj, znam nije, ti nije. ovo ti je... Aha, jeste. Onda Sirevi? imaju da jaja domaća. Da. Aj, Ovo su kupit ću nam njihovi jaja. sirevi. Ne mogu će jaja, tako? Tamo čipsevi I čipsevi njihovi neki. Čipsovi. Čipsovi. Kako jaja uzmem Ma je, čips. tako da vidim kakva su. Čips Koliko njihov košta jaja? sa- Kakvas. Kakvas? Jaja. 63, jel? Da. Ima krupni kovan, samo neće da ti kupi. Neće Ojde, da kupi, jel da? Ne može Škrtica. tamo ući Pa može 2 eura, tu ti krupna kovanča. 63, Nema jel 5 tako? maraka ovdje. Gdje Gdje ću? A vel se kopniš? Najmo se zid ruke mit knih, vatnici. A vidim. Vidim ih je skills beraju. Mit knih. Zo. Ja. Bitte. Kako?
koštaju. Mi plaćamo Jesi jaja, pomogao tamo? mi ga plaćamo jaja 3,20 ili tako, ona XL. Pa Miloše, ti si 5 puta tu bacio para, nisi pritisnuo start. To je tvoj problem, Moj razumiješ? problem. I kako si Da jaja? vidimo. Ovo je Odakle domaće. dolaze oni mali. Mirišu dobro. Pila. Sad ostaviš u frižider ili negdje toplo dođu. Ne, pa pipi, mora na pilić. toplo, nije u frižider, Da, joj toplo. njega. Čekaj da vidim, znači gana jaja koštaju 2,80. O, dobro, ti si samo ubacio par, nisi ni gledao. Ajde vidimo što dalje ima. Što mi više ne para? Pa ti nemaš nikad para, nisi ženi sladoled kupio. Šta Kupit ću je mi ovo sam gore? sebi, mama. Svibel nešto. Ovo je gona pašteta. Ba da. Vidiš da je... Ovo nam u Blut- njemačke Blut- paštete molim. Nije Blutwurst, je krvavica. Čekaj, 4 eura su im kobasice. Dobro. A to je pakovanje... meso dole. To je pakovanje od 300 grama. Ovdje je krompir. Gdje je? Kilogram 2 eura, kilogram luka. Aha. Ovaj To je hljeb... krompir isto. 2 kilograma krompira, 3,5 eura. Imaš hljeb negdje. Čekaj, pazi ga, ovaj je ovdje kao seljački crni hljeb. 3,30. 3,30. 3 eura i 30 Jesi paku vidi? malo hljeba. Ne vidi se. A, A čekaj, oni tu kao pravi hljeba. Ovo je Bayeriše, Schwarzbrot. ne znam kako to otvoriti. Moraš platiti, evo je ovdje. A, platiš onda i šta onda? Razumiješ? I A onda samo se se, a otvori. onda se otvori kao brava. Da, Imaš ovdje brojeve. Pa tako Ja da, končno. to. Ajde. Kolači. Ni one me čak su. Kakvi Ljudi se kolači? smiju. Ali viš ovaj, Miloše, marcipan. Šta još sa njim? Pa nisi ništa da kupiš 3 eura je kolač. Viš ovaj čokolade. Što je ti idem da izin flaschen? Što je? Okej. 20 buter, cuker. Ovim se sviđa. Samo ovaj sa marcipanom. Koji? Ovo je kokos makrum. To gana ima puno kalorija, to gana ne možeš jest. Ima gana tu puno Ali vidi kalorija. ovoga. Šta je tu? To je nešto medeno. Šta piše? Nus knaka. Nus knaka. Knaka. Znači to je marcipan. Ko još voli marcipan? Ja volim marcipan, baš mi je dobro. To sam ja I ovaj ne jednom izgleda dobio loš, mentolgan. pogledaj. A fazon je. I ti sad ako hoćeš tu, uzeti ubaciš ribu pari, otvori se vrtašca. Upravo tako. A ovdje je sladoled. Miloš neće da mi kupi, ali on čeka ovdje to? idu za mlijeko. Čekaj, mi kad smo prije kupovali mlijeko, mi smo bili tamo u Ksantenu, ili tako, u jednom drugom selu, od nas 50 km. Ma da, A sad smo našli od nas, koliko je u jednu? ovo nam je bliže ovdje. Jednu, 10-15 km. Ovdje ima više u ponudi. Daj ga na pare. Nemam para. Pa imaš ti da to para. Ima to para. Koliko Ko će mlijeko, drugi imat mlijeko para? košta, mlijegana košta On radi. euro 20 ovdje, a tamo je koštalo euro. Da. Pa dobro, za 20 centi. To tad sam izmuzeš kravu. Pa se direktno, sad direktno tamo, Tata, ne. Ne ješ me. od one krave što je njima Aziju. Ne ješ me. Ona je meni poslala, jes, sigurno. Aj samo fino sipaj, nemoj opet ko prošli Oj, put mene. nam. Gana, ovo ga nasipa kao piva, Aj, vidiš. To sam ja piva. sad htjela reći. Šta vi znate o tome, daj, vi ne znate o tome. Ti, šta Sad Gana ide bez pjene. Sad kad stvori pjena. Na kraju, on će to sve na kraju. Ja ću opet morat ovo prati ovoj. Što mi je burac precizan, aj zdravo. Ja. Vi ne znate moju finu Hoćeš motoriku. mi kup sladoled? A? Hoćeš mi kup sladoled? Gana, ne vidiš da ne prima pare. Ko ne prima pare? Mašina. Pokvarila se, vidiš. Nije, stvarno se pokvarila. Pa papirnu, Miloše. Pa, ko će papirnu staviti unutra, pa da mu onda ništa ne vrati ko su Čekaj, Miloše, pazi. Ne vjerujem ja njima, to zgledam gdje spusti na kraju. U stvarno niš. A šta je amarena? To nismo probali. Bitešan, a? Jel ti rekla Danka? Jes, rekla Jesi je. vidio kako je ta gospođa pametna i fina? Daj da primam ove flaše, daj ti sponcu da. Hoće materijal pravi. Pa normalno, Jer ma da znaš ću ti kako pratiti. to smrdi. A vidi ovoga, nema senzora. Nema. Ja šta ti? A kako ide voda? Pritisneš nogom dole. Ju Bože. Ima senzora. Joj, Ja se Gana. kao ne znam, ja kao Pa ne njemu. znaš. Ne znaš, Gana, treba Vidim stisnuti da stišni. ovdje nogom. Jel Ovo, on kad se prošli put bili nije saznao? šta? Ja sam morao. Ja sam pola uradio sam. On je samo ovako pritiskao dugme da bi mlijeko izašlo. A ostalo? Ja sve.
A ili ja u To autu. sve očistiti. Ti znaš, ako se mlijeko prospije u autu, Znaš kako a pogotovo u miniju, pa to ima da smrdi vijek Moraš vijekova. Auto dijelom, a nije. Razumiješ? Aj kup sladoled. Neću ga na hladno, pa ga zima je. Šta ste kupili? Kupili smo jaja, ne pokazati. Ali još smo 4 litre mlijeka, 6 litara mlijeka smo kupili. Molim? Kupili smo 6 litara mlijeka. Kupili smo taj neki- 6 litara mlijeka. Vidi ovo, Kupili smo besplatno Idem, jaja Ika. ispod. i Pa drži. jaja. Aha. Daj moj Nije nego toric. vraćaš kutiju. Hoćeš ići čips uzmat, Miha? Kakav čips? Miha, hoćeš da proba čips? Aj, okej, Miha, ajmo. Ko će ponijeti mlijeko, nek nosi njegovo je. Neće mlijeko nositi To je niko tada ništa. tvoja tiš kiselka. Šta hoćeš? Nosi mlijeko, hoće dijete čips da kupi sebi, puzka. Evo ti ključeva od auta, prvo. Daj mi. Ja mu nosim ključeva od auta. Njegovog auta. Nije mogu. Ajde. Škup ti kako ti to? A što će te Miha taj čips od 2,80? pusti ga. E, tako, ne. 2,50. Ja imam par rađa kuboga. On ima džeparac. Upravo tako, jeb se glavom se Sad će dijete. Jer smota na tebe, Dragana, brate, pa nikako. Miloše, aj patinjaj na sto u auto. Dijete kupi brže nego ti. Koji broj, koji broj? Koji broj, koji broj? 13. Da, polagano. Šta žuriš? Ne treba nikad žuriti. Treba biti lagan. Sad neće ni da ga pozna. Hvala, koliko mu treba da izađe. A kusur? Halo? Imaš kusura čak? Ima. Pola eura. 50 fini, 50. 50 feni. Nije, man. Ja, brat Miha, 50. biti. Nur. Miha, kam se da biti? Znači, kupili smo sve. Kupili smo. Otiš Gana ovdje ovaj Mio miris. Što Miha obožava, voli. A? I, ali je super. Šta? Prava, mala farma. Nije mala farma, Gana, ona je velika jebote. Ima tam još iza štala, vidiš vam štala. I tamo kraja, vidio sam. Ali ima- Počeli mu mukat. Meni sve Koliko ušlo čedok unusa unuca. ovo od đubreta. Šta ti je ušlo? Od đubreta. Sad će Gana zapaliti jednu cigaretu. Aha, neka. Gdje je Gana ovdje gepk? Jel Gana? Mama, pa gdje je gep? Gdje je gepk ovdje čovječe? Mama, nemaš gepka ovo. Aj dobro vas je. Ima sve, sve postoji. Tu, gdje je stavio mlijeko na krov? Pa tu nema nigdje. Jadan, mama, tvoj Sve auto malo, će sve malo. smrti. Ovo ćemo da Nemoj, ona ne izbacim. zna voziti. Prevrnči se. A moram staviti... Ja ne znam vas. U glavi je glupost ovdje. A u glavi sve, čoveče. A šta sam ja uglavila? Ove, možeš što jesti. Znači, to je tu. Pažljivo, Sad molim. će Gana, Ovdje mi ćemo mi zapaliti vam cigaretu. Hoćeš sa mnom? Hoću. Arominja kišica. Nema ni kiše. Šta nema? Pa to je sve mokro, čoveče. A nemoj zezat. Eno bik navalio, Gana. Ajmo sad i Miha snimat ili on snima. Aj, da vidimo. Završetak naših poslova. Jel ti čula, Gana, kako ova krava vamo riče? Vide malog, ovaj ti mali jesi opasan. usko frčio. Jel Miloše, je li on tvoj? Jesi usko frčio. A? Ne znam, mama. Njega Gana napao izgleda neki hamprc. Hamprc. Ja ne znam šta ćemo mi sa njim. Krenule, pa buljci. Nemojte me dirat, ljudi. To su one To je buljce. Evo vidi, jel čuješ bika? Vrum, vum, vum. Ja auto počeo. Ovi ljudi što žive ovdje. Pa, u Gdje kućama. žive? Da, žive u atomskom skloništu. Pa žive tamo u kući ljudi. Gdje će živi, gdje žive? Eno vidiš ma tamo kuća, ovamo štale. Baš ti Gana paše ovaj mini ispred ove štale. Što? Ako će tebe gore kupiti u Božićima, Vidiš. jednu štalu. Nećeš u Božiće, neću ni s tobom ni bez tebe u U Božiće. Božić, naprimjer, Nema šanse. kupim ti gore dvije Božić nema krave. ni krava. Pa nema, dakle, ako je baka umrla, nema više ništa. Pa kao sad ste imali krave. Imala baka jednu kravu. Zato- Jednog bika. Pa nije mogla, što bi bila Zato starija. Nije Mihajlo- mogla sama raditi to. Ne znaš šta je krava. Kaže, mazio sam Prvi prvi. put, pa ja, Boga moj, ja nisam čovjek koji laže. Nije ovaj.
neki on naziv pravo. Ne znam, jel se može, jeste li vidjeli ove? To? A? Jesmo, vidjeli smo. Ima svaki. Vidiš kako me ova krava prepoznala? Prošli put, kad sam Gana došao ovdje da uzmem mlijeko, nas dvojica, taman ulazimo, kaže, prazan, kaže laktofriz. A neka žena, buraz, ona morala 12 flaša ispred sebe uzeti i cekar, ona kao nosa i ona kao sve ovo ispraznila. Naljutila se krava na to, uzeo sam. Ima ovdje gore nešto, neka hrana po Pa čega je ova silaža? Ja sad ne kontam. Tu ti Gana kukuruz, onaj stabljici sav koji još nije dozrio, valjda mora se imati poslije vidjeti kako ona se breca nešto. Čim tebe Gana vidi, odmah je nešto nije dobro. Ali nije nešto sad I ovo se melje, Gana i onda se stavlja u folije, posoli se i onda kad dođe zima onda je daju. Kažem, nije nešto mi specijalistička ova Što ti nije? farma, ono, znaš kakvih farma kad Pa, gledaš mama, ima, aj nije. zdravo. Kako mi je farma, stvarno dobro, nemoj da me zezaš. I ova krava isto Jel poludila. on zatvaraju ova vrata preko noći? Pa da, pa da ne buš neki šicuf. To moraju zatvarati. Vidi kako bi stao. Ege. Da. Čekaj, hoćemo li onda ići, a? Jel? Gana, molim, to ćeš ti voziti ovoga minija, ja to voziti ne znam. Ajme. Razumiješ, to samo ti znaš voziti. Uletite. Ajde.